Remakeup da ajui kamadaya baubing. TKS gazip kupsang haira. Miss TKS Chigrishim Zinkai na ta haira. Khashina Makathar Shorkarwi Kavatli Tongyang Razangda Zauranau Sinshim Lei Hapkano haira. Credit Union Ukrulwi Shopping Complex Gum Office Building Aya Tharkat Kahira. Laikiang Thor Aja the Tangkhul Express we Pau Chanmi Keishing in a Pamit Lay Pau Bing May Sai Nang Roomsa. Ajagom with DKS Conference Gum Sports Midweek Valedictory Ranye Ayakwika Hira. Ring and I Kung we Awunga Bing, Pastors Bing, Karanausan, Kala Ansam with President Natanta, Executives Bing La Ranye Jili Wazanga. IGP IK Muiva the Kaya was other Kamatui Lake at now being na Katam Gushili, Ningsang the Tamlu, Kala outside Gorally Adam Chalak and a balance lake Vaisalugachi, Kasat Sanga. And some with President Wang Lertir Dungna, special guest Sada Wazang the TKS na Rungda Kalay Sports Ranye Higata Hina Diversity Embrace Sadale Kachitaya Kala Ngriong Han Hiwi Aina Manga Kava Pekar Quida Mashun Quira Kashapa Naga issuing an inching me kashap Katana Shokranu the Gazum Sanga Itum the Ningju Kamata Kushoksa Ot Mangava the Sasa Kala Itum Avavangale Hiwi Ambassador Nagachi Mamalai Asada and some Wigatana China Kasat Sanga TKS Wing Riong Handli Volleyball Shunau Mayarnau Kanini DAKL na Yu Hira Quizli Zatikel with Stephen Rung Sungay na Linus Lunglang na Kare Gala DAKL winning Matan Mungvai na Matingjan Shimpri na Kakaneli Zanga Ngapat nga yeli VKL we MH Yuran Mungna Kare Kala GKL Shimreso Mapok na Kakane nga Saya Extemporely ZKL we Horjan P Kaputangay na RKL we Thot Ngating Zinkai na Kare Kakane Painting HKL we Pakmay na Kare ZKL we Mayar ngam Shidung na Kakane Lizang Duetly DAKL we Shunring Shinglay na Huangze Shinglay na Yuihao Kakaneli Sansa we Shanring la Zinkaya na Warngam Lungleng Zanga. Tingkari Katau Kanga Huntly Zatikel na Kare, Kato Gadam now long na Kakane Tayo. Tingkari Matamay Kapkaja, Vikiel na Kaya Tayo. Shanwai John Wang Huntly Kato Gadam now long, Kakaneli Zingdun, Tangkhul Gadam now long, Pajakli Zatikel na Kare, Sansa na Kakane, Haula li DAKL na Kare, KKL na Kakaneli Zang, Bangtem na Huntly ZKL we Dungmaso Chitung na Kare, HKL we Ungrekan HA na Kakaneli Zang, Kangatukli HKL we Ngawar Bay Rakui na Kayui Sampang, Gala KKL we Yamay Resolve na Kakane nga Saya. Kanjute Gachai Gatam now long na Yui Hira. ZKL we Rungsing Muinau, Li Best Players Saman Mihaira. Best goalkeeper he KKL with Ramtingbam Horam na Gala Dob Scholar he KKL with Somishon Shirak Nadaya HKL with Dangwara Kuye na ZKL with Ungshung Lunglang he Li Emerging Players Saman Mihaira Ajakum TKS wing Rio nga Huntly Tangkhul Aze Katam now long na overall champion nga Sahira Ajawan Tangkhul district li Tongyang ungta avo market we selling sagazami how the chili ot kayor now lay masa baila lay delay. Ayang athorla sinshim jiwi mingshen kaita pokhaira. Selling dagadungala selling we pakra dag high paula sampangda avo market sakagabing na matada masempalung tuga kachila yarina kangahan lay pokhaira. Maramji aya pau kakuy adamtli STO ay na laysak long maning la authority kipak kala marayang sangranga da Zaurunau Sinshim Women Ventures Association with President Soso Zimik na hanga. Ishiwi avu market hi date 29 Friday nga hi masipa nga kay naralaga ishiwi ceiling wow hiwi glassy kay ta sir kay ne China Saturday thang hi itumna ishi avu market du executive ping na office shuti sai da authority ping li phone nai na hang pai wa hangai re kha Saturday thang hi lei saklong na than laga press ra ye ukhu wi SDO ra ye khangate arin tangdawa khangate ajila
he 11:30 atom 11:30 atom hili he glassy ungshung wa shung da kaita lui hai ne da arena tang da ishina mai ADC bashili la phone ai never power de ka arena tang da kharawa mara ying sang rang e higher authority ping ying sang miran bing hi SDO maning la khangte ki pa ka issue hili mara rang e arena tang da ba Shokta Khalai Maram hi Ishipau Mene ADC Caretaker Chairman Dr. Yaron So Ngalung Liwa Khangating Tharan Anagahang Shorkar na Ava Market da Semi Hailaga Jiwi Maintenance Wiwanki Khalama Mi Kala Mahang Mi Mana Kala Hiwi Maram Li Rukri Laga Higher Authority Li Lyric Mika Haura da Hanga Sibhan Kamar Unkareli Selling Sazagahai Ajon thang kup thang zinthan lam kashok na kha aya hor thang aina dang the higher authority lay lyric mami sang la pam kasana Dr. Yaron So na kahang ochot wi maram chi avu market bashina official lyric la mami ka mana kala ashina ka chang wi khashina la mami lak mana da hanga Lakawak Zawranau Sinshim Women Vendors Association with President na kahang thaka Kupthang authority katot na hauga the official lyric magapipa to the ashi executive masha mi mati na shim phawalaka ahanga chia kha Dr. Yaron So na wa chithang a pau masampang mana da hanga Avu Bingjina kahang 2020 aina 2021 wi khashinava COVID wiwang aina mukhui mana kha 2019 wi khashinava atungmi kachama executive bing na achakum datra hali ngashai khui haira chia kala chikum wi khashina ka changli lupa shakhani aina zatsaya kha arihonwa shakha hangpangal na da maya haugada chiwi phap mata khangrok wiwang khahui ka haina kala khashina ji tharsang haura da ayang je khaira da sosozemic na hanga Ayang Shun, ADC Caretaker Dr. Yaron So na Lavu Market li Wayang Sang da Kathakwi Lungli Repair Sami Haura da Hanga. Collection tàu riêng của si phần đó cái cái khai chúng ta lấy học bây giờ si ADC open là thắc vào mình để xem sang bị phải sao đấy thì anh đi here for time being mà market thì có sai sao hết đó Sinchim Sazig Kahai Maramchi Laisaklong Nala STO Kala Disili Lyric Misanghai Rachia Credit Union Ukrul Shopping Complex Gum Office Building Aya Tharkat Kahaira Ukrul Pungredangli Sem Kahai Shimji Union Baptist Church Reverend Remember Remaina Tharkat Kamia Ranye Jili Credit Union Ukrul with President Avai Horam GM Lux San Kangu, DSL with President Tingray Pilung Harwoshi, DMNL President Somadai Machinau, DL President Bismun Zemik, UDBSA President R. Tungshang, Gal Credit Union Ukrulwi, Member Pingla Wazanga. Reverend Remember Remaina Kahang, Credit Union Ukrul Hina Mipingna Gan Kanaling John Kamiwi, Ningpun Leda Sada Kalei, He Yurgasem Akana. Kala Rakara Adam Likadomi Sersa Gachi Hi Hanga. Credit Union Ukrul President Avai Horam Nakahang, Societies Gatum, Fraternal Thrift Society, Haufia Gala Livestock Development Society na Ngashik Huida 1998 Kum Credit Union Ukrul Hi Sam Gakuina. Union Jina Leisa Kawai loaned Mi Kala Katamnao Pingdi Luba Aina Ngachon Miya da Hanga. Union Jina Ukrul Headquarters Li Mini Banga Kashok Kawai Rint Lay da Hanga. Credit Union Ukrul WCM Laksan Kyangu na Paning da Kahang, How Gopokli Ali Kumka Lupa Ting Panga, Remuneration Isai, Kakane Termly Ting Taraga da Union Shui Song Zali, Masungra Kahai Mamalai Manada Hanga, Luba Shukai Laga Mami Gagala, Daraka Leda Adamakali Union Chitaraka, Dakaner La Sampanga Gachi Hangda, Kachot Kajang, Sampang Laga, Aja Building Gater, Take a Kui Ring Palaka da GM Jina Pongshoka. Credit Union Ukrul we complex Gum Office Building Kasem Chili Luba Gror Gatum Shika Zanga the work in charge Dr. Ngorsai Lui Tui the Hang Shimji Matang Pangagada Ka Hangmad Dida Aka Samsung Haitale Sit we managing trustee TK Shimre Nakasat Kasang Di Kahang Itum Kayaga Ka Ringapa Mirin Ring Searchiaka Skill Hidargar Sai Rakharak Shukai Kakai Hikata with skill Dargar Saya Hang. Societies Katumjina Credit Union Ukrul Kasamji Ukrul Wikaring Karak
matha mai khwai ka sali ka to mi ka chi ningrin nei na ka semna da hanga Union chi wi ningrin ungsung khwai member pingna financial literacy theidang khamai la tarkar saya da Keishing re na hanga Mi kipalika danti aina COVID ari makap ngasak pai mana da Supreme Court na hang haira State Sorgar kai kana ari maka kaping di yari bam klima zat khanga sak chila mangayi mana kala ari hon wi ang redly yang laga jikatha ka kham chila khushok phalungra da SC na hanga SC na maram hi aya khak shok mi da kahang ari kap ka hai bing ning atam laka ari maka kaping na kazat akaji mar mai nga yaw ngasak ka chi theising ka khui Sorgar na ma chi theiranga Kala ari maka kaping li yari shankli mazat khanga sak chi masang masa pai mana da chui makeup ka cha Karot china hanga. Kagaza mashing diaw da layla kava hangda kalay hi shuranu da Justice El Nakeshwar Rao aina PR gawai na hanga. COVID-19 ari kaka wisa gazila jitailu da center li SC na jizimi haira. COVID-19 ari national bingli Mida kalay marampli karot china kahang katem temping na hang hai te kui kahai chiti ning moong kawai malay mana kala ari kap mida kalay chi global standards that kana sure da kasana chiyo. Ajakum we Miss TKS lasyo chingrishim zingkai na dahaira. Miss TKS with humrada aka gagashunga general conference gum sports cultural and literary kachaili sada ajakup sangita lay. Miss TKS 2022 chingrishim zingkai He zingkum tharada chishat nauna kala ana rakra Miss Manipur contest lila wild card aina wazangida laidale Miss TKS 2022 chili zingso gadam now long we yan mila shadang na first runners up kala hunbun gadam now long we nim reason HA nas second runners up sada kupsanga TKS Miss kakabang chili ngala now tharada mati wazanga kongsang thei aina kasem Miss TKS we ku honchi Tangkhul actress, jewelry designer Bamchiwon Hungyo we pangthem na da hanga. Imphali Kalay R&T Institute and Aviation Academy na train saga kui Ukrul district hui ngalanao gathum Indigo Airlines le cabin crew pam sampang haira. R&T Institute and Aviation Academy na tharao kachang Shalom Cafe Window Bazaar li walk-in interview ka kui laga chiwi ay nagabang kui laga aviation li otsa kawai tam kamina. Cabin crew album sampangahai R&T Institute with trainees kathum G NC1 Mungray Nimshim Chipang Gala Jingror A Khayer atum hina Institute hina ashi kathum ble so khangai ningyang khung phong shop khaira Aviation sector leaning gasang ST SC candidates pingli Institute china scholarship lamira the Institute chui managing director Rosit Chongtham na hanga Manipur Sorgar worship akhali guard sakasa akhana national akhali moray sakami wibang first direct special POCSO court na zingkum phanga phatop tam mihaira Ochochi 2018 kum pikachang tarik thara thang worship jiwi classroom akhali ka shokna makapha ka sami baji zingkum hang phanga da phanga mayengbam sonamani hoda Imphal West district wimina Special Judge Salam Imoja na maramji yangsang mida Sonamani li zingkum phanga rigorous imprisonment mi haira kala fine lupa tingthara awidungli per haira Case chi Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 we azingli danti khamina Naushinau bawali state or karna lupa lak aka miranu kachila karochina chizami haira Eastern Nagaland People's Organization ENPO na Indian Security Forces li non-cooperation ngawaw hai kasaji kashuna kawiwang kwishok haira. Idum na paning ungpay achagum Nagaland oding otshot wi ay na Indian Security Forces li ENPO na condemn sada cooperation mami maragachi ngawaw hai kasana. ENPO na ajahon tang mi kashok tha ka kayon kachang oding khay na mon down li kayon makalay Rijubnau Pingli 21 Bara Commandos na kap katha chile condemn sai. Ka pa kamay wiwang paningda la variation ningai zang the Eastern Nagaland aina Indian Security Forces wing chaili shizang kangarok kala kangshikli saza haiji ngashim kuisa da twitak tahira chia. Assam Rifles North Inspector General na kapotli nganagas nganasang kami sada kala friends to all enemies to none kachili sure da non cooperation legasaji kui kashok na da ENPO we press statement da hanga India na ram ngalay gateli khangshik mathamai khawai da Prime Minister Narendra Modi na European ngalay gathumli yawshok da aya Germany li washung haira jili German Chancellor Olaf Scholz li wasam phangda
Berlin Tli Karung Katharuka India Germany Intergovernmental Consultations Li Motina Co-Chair Vasaira Motina Denmark Li Lavagi the Lay BM na Copenhagen Li Danish BM Matti Frederiksen Li Vasampangra Kala Aju Gazipki Kachi Kakane India Nordic Summit Li Vazangra Gazip Chili Denmark Iceland Finland Sweden Gala Norway with Prime Ministers being na Vazangra BM na French President Emmanuel Macron Li Akama Vasampangi the Lay Hina Ajaku Moti with foreign trip Kareng Asaya Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra Nakahang BM Modi Nazada Kaleji Ngalay Bingchiwi Katana Bingchili Ukraine Wimaram Zekra Kala Ajawi Sam Kapanghina bilateral partnerships Pathasang Sakhawai Sarachia Ayush Ministry Aina Assam Sorkar na Makok Mida Aya Upper Assam Shiva Sagar Li Yoga Utsav Bayon Haira Utsav Shiv Dol Li Mayonda Rakra International Day of Yoga with Zemisho Chakta Kapokasana Ministry of Ayush we Azingli Morarji Desai National Institute of Yoga na Rungkami Ranye Jilit Northeastern States Nada Day the we na Yoga Ningasang now meeting Tara Lang the Wazanga Ranye Ji Mikomo we Karin Karakli Yoga we Kapa take we Kavai Ningrin Aina Yung Rungkami Kasana Tuikui make yoga a part of your life Kachili Rinda dignitaries Gadam now Bingala Shorkar officials being Navazanga Assam Chief Ministers Himanda Biswa Sarma Union Ayush Minister Sarvananda Sonowal, Union Minister of State for Women and Child and Ayush, Dr. Munchbara Mahendra Bhai Kalupai, Union Minister Rameshwar Delhi, Kala Assam, Nagaland, Arunachal with members of parliament and ministers Bilangawazanga. International Day of Yoga hi Augustui Apam Saikorali Maku Darik Maku the Akatang Mayon Yon Chia. Latlushida Ajawikamadaia Paubing. TKS Gazip Kupsang Haira Miss TKS Chigrishim Zinkai Nata Haira Kashina Makathar Shorkarwi Kavatli Tongyang Razangda Zauranau Sinshim Lei Hapkano Haira Credit Union Ukrilwi Shopping Complex Gum Office Building Aya Tharkat Kaira Ajawi Pau Hien and Changhai Nada Kalina Tum Psycho Relay Kamahaya Zemisho Nasa Serano.